الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le mois de Rabi'ul Awwal. C'est un mois que les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né dans ce mois, et aussi en même temps les savants nous disent que c'était le même mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Donc nous allons aujourd'hui essayer de parler un petit peu sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout sur les particularités qu'il avait, c'est-à-dire avec les autres prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais déjà on peut dire que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette chance d'être parmi le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes vraiment chanceux, nous sommes vraiment les gens qu'Allah aime. Nous sommes vraiment les gens qui doivent remercier Allah chaque seconde que nous sommes parmi le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous attestons et nous croyons qu'il nous a transmis le message complet. Et nous attestons et nous croyons et nous sommes, c'est-à-dire des témoins que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait tout pour que l'islam nous arrive. Et nous sommes témoins et nous croyons qu'il n'y a pas meilleur que le chemin que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Il n'y a pas autre meilleur que ce que le chemin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous sommes heureux et nous sommes chanceux et nous remercions chaque seconde Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'il nous a donné. La sirana bajazaina mulanatin vulana Rabiul Awwal ici comme Juftunzo vulana nankreizen lazen manapaezan literan pamnansika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bulaylay vulana naafatesan zan pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zan ari isi ka dia ifamaasul laza na jayire sa kamuban zan pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zan skanwan dia ifatukuni laza isikawe isolatsika Allah subhanahu wa ta'ala fanatoni vaukan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi. Tena sampai tuku isi kasatia izan fahazavana si fahalalana si lalana maitsi nitundasan pamnan sika Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsika izan dia tena lalana fahasambara na ito antani na anyankotra. Kaizan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan dia nampitan niya patat simis na teli na nangkray. Arizan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan dia nanom niya uzabat si uzabat
amin'ny fampielezana an'izany finoanany Allah subhanahu wa ta'ala, finoanany Islamo zany. Ka sambatra isika ary tena afaka mirehareha isika satria isika vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na lahy na vavy. Et nous sommes encore plus heureux lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit avec ses compagnons, quand les compagnons les ont dit, quand le compagnon de Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que nous ne sommes pas tes frères, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors en ce moment il a dit, vous êtes mes compagnons, mais mes frères, ce sont ceux qui vont venir après vous, qui m'ont cru et qui ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas vu, mais ils m'ont cru en tant que prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Arbula falian ku isi karefa dean dulu panaradian pamanan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tam fitonan antanini ilo panaradiazwe zahay bitsira alano ri pamanan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dilaziz na nawe yan nalo dia panaradia yan nalo dia ilo ulan munna yarakam panarahalaku ilo ulan izay utunga warina nareo sinaitana kanefa nilo faizaw ni pamanan ni Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم خصائصه صلى الله عليه وسلم يما اختصه الله عز وجل بها وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين والخلق ومعرفة هذه الخصائص تزيدنا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلنا نحبه ويزداد إيماننا به فنزداد له تبجيلا ونزداد له شوقا. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ومن خصائصه أولا صلى الله عليه وسلم منها أن الله عز وجل أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام أنه إذا ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عهده وبعث أن يؤمن به ويتبعه ولا تمنعه نبوته أن يتابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي أخذ العهد والميثاق على أمته أنه لو بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يتابعوه ولا يتابعوا نبيهم. والدليل قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la particularité qu'il avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses autres prophètes, avec ses autres frères, prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, on doit savoir que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait quelque chose de spécial qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et qu'il n'a pas donné cela aux autres prophètes. Il n'a pas donné cela aux autres prophètes. Déjà, quand on parle de ça même, on voit que nous sommes vraiment un peuple spécial. Déjà, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il était spécial, lui-même il avait quelque chose de spécial par rapport aux autres prophètes. Donc automatiquement, mes chers frères et sœurs, nous sommes un peuple modèle, nous sommes un peuple qui doit être spécial, nous sommes un peuple qui est meilleur aux autres, nous sommes un peuple devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes un peuple vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime.
Cela, mes chers frères, on doit le prendre en considération, que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé le plus, le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire a envoyé pour nous transmettre le message de l'islam. Le premier de ces particularités, la première chose c'est quoi? C'est que tous les prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait un pacte avec Allah. Ils ont fait un accord avec Allah. Que ya Allah, si tu envoies le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant que nous sommes sur la terre, nous n'allons pas être le prophète, mais c'est lui qui va être le prophète. La première particularité qu'il avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tous les prophètes, comme Allah a dit dans le Coran, qu'ils ont fait un pacte devant Allah. Allah les a dit, faites attention, il faut accepter cet accord, que si vous êtes, pendant que vous êtes prophète dans ce monde, et que si j'envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ta prophétie termine là. Tu n'es plus un prophète, le prophète devient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit très bien l'exemple de Isa alayhi salam. Le prophète Isa alayhi salam, il était prophète quand il était sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris. Et maintenant quand il va retourner, est-ce qu'il sera le prophète? Il n'est pas le prophète. Il ne sera plus le prophète. Il sera parmi le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Regarde comment Allah a fait que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un homme spécial, est un homme qui a sa valeur, est un homme qui a sa place. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, on n'arrive même pas à envoyer 10 fois la salutation à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans une journée. Alors, quelle particularité nous allons avoir si nous-mêmes, nous n'allons pas aimer notre bien-aimé prophète Muhammad, si nous-mêmes, nous n'allons pas considérer le prophète Muhammad, si nous-mêmes, nous n'allons pas mettre la valeur du prophète Muhammad. Allah lui a dit, Allah lui a montré que tu es meilleur que de tous les prophètes qui vont venir dans ce terre, dans ce monde, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mizan raha sirana bavianjena ny zavatra niresantsika androany dia mombamomba ny mahasamihafa ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin'ireo mpaminany hafa izay nandalo teto ambony tany. Tsara ny ahalalantsika an'izany, ahafantarantsika bebe kokoa iza moa ilay mpaminany izay arahantsika io, ary inona ny lanjany mba ahafahantsika manome lanjany sy voninahitra an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ny zavatra voalohany mampiavaka an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany dia nifanaraka tamin'ny Allah ireo mpaminany rehetrarehetra, nifanaraka tamin'ny Allah, nomeny Allah baiko tandremonareo raha ohatra ka mpaminany nareo ambony tany, ka saingy raha tonga izany mpaminany Muhammad izany amin'ny fotoana hitondranareo, amin'ny fotoana mahampaminanareo, dia tapitra atreo ny faminaninareo fa mpaminany Muhammad no mitarika ny vahoaka izay entinareo raha ohatra ka tonga izy amin'izany fotoana izany. Jereo izany voninahitra izany, jereo izany lanjany mpaminanitsika izany, izay mahatonga somary mampalahelo androany, izany mpaminany farantiany Allah, izany mpaminany izay manana ny lanjany, izay mpaminany izay be voninahitra tiany Allah izany, nitondra ny vahoaka, manana ny vahoaka izay asika amin'izao fotoana izao, kanefa tsy fantatsika zany lanjany finoana Islam izay nentiny mpaminany Muhammad amintsika izay, tsy namentsika lanjany. Tsy namentsika lanjany izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zany, ary tsy namentsika voninahitra izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zany. Zany mahatonga atsika tsy mahafantatra ny toerana misy atsika androany, ny toerana misy atsika. Isika mpitarika lasa taritiny, isika mpanome lasa mpangataka, isika manana maha izy azy
lasa olona marefurefo androany isika le olona nomeny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany lalana afahantsika mianatra sy manampahaizana izany androany isika noho tsy fanarahantsika noho tsy fahaizantsika toerana misy an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany dia lasa manahoana isika dia lasa amin'ny toerana izay tsy mendrika antsika isika androany na amin'ny lafiny fahalalana na amin'ny lafiny ekonomika na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny rehetra izay misy atsika dia lasa maivana izany toerana misy atsika izany satria manino satria tsy nomentsika lanjany zany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany araka ny lazaiko teo izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany dia mpaminany izay manana maha-izy azy ka mazava loatra ny vahoaka izay miaraka amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dia vahoaka izay manana maha-izy azy ihany koa izany vahoaka izany ka isika androany raha lasirana avy an'izay matoa isika lasa taritina fa tsy pitarika dikan'izany mila manontany tena isika hoe aiza hoaiza isika amin'izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany aiza hoaiza isika amin'izany fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany ka raha ohatra isika vahoaka manana voninahitra ny mpitondratsika dia olona manana voninahitra zany isika olona lohalaharana foana isika olona manana maha-izy azy foana isika olona masina isika androany isika rehetrarehetra dia olona masina fa inona zavatra mandany rehefa tsy narahantsika fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lasa isika mandeha maka fahamasinana amin'ny mpanao skidy lasa isika mandeha maka fahamasinana amin'olona izay mamany mitsangana lasa isika mandeha maka fahamasinana amin'olona tsy manasa rehefa mandeha mivoaka anatin'ny toilette zany ve mitoerana nametrany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atsika mila vady ny vehivavy mila mandeha mitapimo asy mila volanao mila andeha businessinao mila mandeha lefandarahanao mila mandeha mijery andro tsara mila mandeha mijery dadarabe mila mandeha mijery meny rasoa zany ve vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vahoaka tsy mahay mivavaka na tsy zoma vahoaka tsy mahay miteny la ilaha illa Allah vahoaka manadino ani Allah vahoaka tsy manatateraka sala dia enao ilaza hoe enao vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga maulidy anao mpimisilamo manao satroka ndraiky robo lava andeha sakafo andeha ihinana andeha isotro anao vahoaka mpimisilamo vahoaka ny mpaminany Muhammad anao tsy manano solatu dhuhr wala solatu al-asr wala solatu al-fajr wala solatu al-maghrib fa maulidy anao indraiky satroka boribory ndraiky robo jaune anao andeha ihinam-bary zay ve le modèle nany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anao zay ve le vahoaka manana voninahitra sakafo andeha anomarotanao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sakafo zava-pisotro andeha andaninao fotoana andeha anaovanao zavatra tsy nataony mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min khasaisihi sallallahu alayhi wa sallam أنه ساد الكل قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر رواه ابن حبان أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من توهم من الجهل أن يذكر ذلك افتخارا وقال ولا فخر. Regardez bien la place de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne me vante pas, mais je suis le chef de tous les êtres humains. Je suis le chef de tous les êtres humains. Je ne me vante pas. Il a dit je ne me vante pas pour que personne ne lui dise que c'est un prophète qui est vantard. C'est un prophète qui dit n'importe quoi. Il a dit wala fakhr. Je ne me vante pas, mais Allah m'a donné cette valeur. Allah m'a donné cette personnalité. Je suis le chef de tous les êtres humains. Sayyid waladu Adam. Sayyid. Regarde la place de Muhammad et regarde notre place. Où en sommes-nous? Où nous partons? Où nous devenons? Le peuple de Muhammad. Est-ce qu'aujourd'hui on ose de dire devant
devant les gens que nous sommes le peuple de Mohammed, on a quand même honte. Parce que le modèle qu'on montre est loin de Mohammed. Parce que notre façon de parler est loin de Mohammed. Notre façon de travailler est loin de Mohammed. Notre façon de traiter notre famille est loin de Mohammed. Notre façon de faire le business est loin de façon de Mohammed. Mohammed était un businessman. Ne l'oublie jamais. Il était un businessman avec sa femme Khadija, radiyallahu anha. C'est un homme complet. C'est un homme qui était un modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. Aujourd'hui ça m'étonne. Aujourd'hui c'est étonnant. C'est malheureux que le jeune veut prendre des modèles de l'occidentaux. C'est malheureux. Jusqu'à tel point que vous allez voir un musulman porte le jean déchiré. A'oudhu billah. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de bien s'habiller, de bien te couvrir, tu veux aujourd'hui de mettre un jean déchiré? Astaghfirullah al-azim, tu es loin de Mohammed. Aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de bien couper, coupes tes cheveux, tu mets tes cheveux comme un apache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné, il t'a dit que ô toi, peuple de Mohammed, vis bien, mets-toi bien, habille-toi bien, coupe bien tes cheveux, mets-toi un homme propre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné même pour aller dans les toilettes comment il faut faire. Aujourd'hui, il ne manque rien de Mohammed, c'est nous qui ne veut pas suivre. Alors c'est malheureux de voir aujourd'hui quand on dit c'est un peuple de Mohammed, c'est un homme qui suit Mohammed. Et quand on regarde nous-mêmes, vraiment on a honte de nous-mêmes. Kala sila na pagkasay, anisan magkaba kanzan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam izan, amniro pamnan yafa, deyiz lay pamnan nilaza, zawuzi timreha-reha, fa zaw niluani zanakumbel na reka-reka. Zani luan zanakumbel na reka-reka, pamnan tahakzan, pamnan luan fona, pamnan izay manana maizaz, pamnan napetraka ni Allah wala harana zanakumbel na reka. Androany mitondra vahoaka mampalahelo mijery vahoaka ny pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vahoaka nitaizana, vahoaka nampianarina ziska amin'ny fahadiovana, vahoaka nampianarina ziska amin'ny fitafiana. Mbola misy sasany saha mpino islamo izy ny volony tahaka ny apasika, peau rouge, tsy hainao lohany ndraiky afarany, tsy hainao fitapahany volo. Androany izy mbola samy mitafy lamba rovodrovotra, tsy le rovodrovotra hoe tsy manana, ary modely koa tsy mitafy tsara fa mila atao misy tombatombaka pataloha, amizay idiradira ny tombatombaka ny jahannam. Efa tsy hay raha atao. Aiza mavahoaka nentin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam manao tsinitsinina an'izany fitafy zany, manao tsinitsinina an'izany fomba izay fataony andavanandro zany. Vahoaka ny mpaminany Muhammad zany gaga io tandrefana hoe ay moa zany mpaminany Muhammad zany nampianatra atsika juska amin'ny fandehanana mivoaka, ahoana ny fisasana, ahoana fiarabana, ahoana ny fatorina, ahoana ny firesana mivady aman-janaka. Androany isika lavitra fitondrasantsika ray aman-dreny hafa lavitra ny mpaminany Muhammad. Fitondrasantsika zanakatsika moa avelao fotsiny efa mizika. Am'izao fotoana zao efa ampianarina mizika daholo zanaka malagasy rehetrarehetra. Atsika mianatra kolaozy borabinasa amin'ny zanakatsika efa tsy mety. Am'izao fa misy programme ahoana fomba ampianarana zaza jiaby la mozika. Fa tsika tsy ampianatra zanakatsika zavatra nampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isika zany lavitra isika amin'ny fampianarany mpaminany Muhammad amin'ny fitondrana vady avelao fotsiny, amin'ny fitondrana fianakaviana, amin'ny fiarahamonina. Isika modely pitarika lasa taritina, isika le mpanakarena lasa mpangataka, isika izay manana hevitra izay tsy ananany hafa lasa isika koa mbola mangataka hevitra amin'ny sasany. Tsy hoe diso izany fa zany hoe isika zany efa lasa lavitra loatra. Matompa aminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam samy teny zany loha laharina amin'ny zanak'olombelona rehetrarehetra. Misy hafatra tiany ampitaina fa isika dia lohany fa tsy rambony
ici kalbuan fatsirambuni. ومنها أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que tes péchés sont effacés au Muhammad. T'es un homme qui n'a pas de péché au Muhammad. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah te protège contre les gens au Muhammad. Allah te protège, Allah te guide, Allah te fera que tu n'auras aucun péché au Muhammad. C'est pour nous enseigner, mes chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, à nous de regarder combien de péchés nous avons commis. C'est vrai, on ne sera pas comme notre prophète Mohammed, mais simplement, c'est une leçon à prendre, comme quoi on doit faire attention de ne pas commettre les péchés. Et quand on commet les péchés, on essaye toujours de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nizam de la sira na bagajay, anisan mampiya bagajay pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nizam, amni hafa, gayzan pamnan zam numeni Allah fahasuwa vanawe, ni fafani Allah ni fotana zan pamnani zani atsimana na fotana hizi na itsini Allah izan pamnani zan batsiano fotana ari na itsini Allah na fiteni na fomba fietsy na ndretrareta zay manko mahatonga atsika miteny hoe atsika tanora atsika vehivavy atsika reny atsika ray atsika olondehibe raha mila modely enao tadiavy le modely le tsy manana fotana fa aza mijery modely tandrefana izay be fotana fa reso le modely ilay mpaminanitsika Muhammad ilay tsy nanota ilay tsy misy fotana iny no azahoantsika izany lalana mahitsy sy fahasambarana eto an-tany sy any ankoatra izany. ومنها, il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tout citer, mais je vais citer ce que je pourrais faire. Il y aura même une vingtaine, mais simplement on pourra peut-être citer 5, Inch'Allah, à cause du temps. ومنها أن الله تعالى وقره ففي نداؤه فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه فقال يا أيها النبي فقال يا أيها الرسول. ونسمع قوله تعالى وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره بل ثبت أن كل منهم نودي باسمه فقال تعالى يا آدم يا عيسى يا موسى يا نوح يا داود يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا صلى الله عليه وسلم. Vraiment, celui qui n'aime pas le prophète Mohammed, il est perdant. C'est lui que son cœur ne bouge même pas pour le prophète Mohammed. Vraiment, c'est un homme malheureux, c'est un miskin, c'est un pauvre. Miskin. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le respect de ce prophète, pour le respect de Mohammed, vous n'allez jamais voir dans le Coran, Allah a dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, jamais. Respect de Mohammed, il a dit, Ya ayyuhan nabi, oh toi les prophètes. Ya ayyuhan rasoul, oh toi l'envoyé d'Allah. Respect la valeur de Mohammed. Ya ayyuhan nabi, oh le prophète. Ya ayyuhan rasoul, oh l'envoyé d'Allah. Il n'a pas dit Ya Muhammad. Quand il a parlé avec Adam, il a dit Ya Adam, uskun anta wa zawjuk. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Isa. Il a nommé tous les noms par leur nom, mais le nom de Muhammad, là, Ya ayyuhan rasoul. Regarde notre valeur aux musulmans et aux musulmanes. Regarde la valeur de notre prophète Mohammed. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à envoyer une salutation tous les jours à notre bien-aimé prophète Mohammed. Allah l'a aimé, Allah l'a aimé, Allah l'a honoré, Allah l'a donné sa valeur. Et nous aussi, nous avons cette valeur, nous avons cette personnalité, et nous sommes heureux, et nous sommes fiers que nous sommes le peuple de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah sera nabagyatain. Vunaita, simis tahkan vunaita lumini Allah. Anjan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan.
satria raha jerentsika anatin'ny boky masina Korany rehetrarehetra hitatsika fa rehefa Allah miantso ireo mpaminany ireo dia matetika antsoiny amin'ny anarany ya Isa, ya Ibrahim, ya Musa, na dia Musa kalimullah. Musa zany ny miresaka amin'ny Allah, fa Allah tsy miantso hoe ya ayyuhan nabi Musa, ya Musa. Fa rehefa tonga tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatin'ny Quran, Allah tsy miantso anazy amin'ny anarany zany fa milaza hoe oh ianao ry mpaminany, oh inao ele mitondra hafatra, fanajana, fanamezam-boninahitra, izany rehetrarehetra zany dia ho atsika daholo. Matoa mpaminantsika, sefotsika koa misy valerany, tsika koa misy valerany, fa tsika tsy mahay mangala valerany omeny Allah atsika io. Atsika mbola misalasala, atsika mbola misabaka, mbola misabaka droite à gauche, mbola tsy haihaiza lea, mbola misabaka. Zany mbola vahoaka misabaka zany tsy vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igny anao rehefa maolidy anao voapino Islam, azonao rehefa tonga koa 25 décembre rehefa tsy haiko koa pilo vera haresinao, rehefa tonga koa farany décembre rehefa tsy haiko anao hoe vahoakaniza, vahoakany jiosy sa vahoakany kalbo fa tsy haiko. Zay le tsy mety amin'ny vahoaka pino Islam. Isika pitarika, isika manana ny marina, isika mpitondra, isika le mpanakarena, isika le manana, dia tsy isika anaraka ny hafa fa isika arahany hafa. Ka izay ireo voninahitra napetraka ny Allah amin'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanajana tsy misy oatra zany. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Vraiment anao mamaky an'izany mirahirahara karaha ny masonao miteny ya Allah, zahay tianao loatra ya Allah. Mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam tianao loatra ya Allah. Fa anao le vahoaka manaraka ny mpaminany andefa fiarabana ndraiky sodrano aminazy. Anao sy koa fitamitandregny darsa regny, azonao miteny le cheikh hoe Muhammad, voalohany anao mbola miteny sallallahu alaihi wasallam, mbola miteny koa le cheikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbola miteny koa le cheikh Muhammad. Fa maro loatra koa izy. Famerkanao, famerkanao, indraiky vahoaka, indraiky mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsy reraka taminao, tsy reraka nampita hafatra taminao, tsy reraka nananatra anao. Iteny sallallahu, cheikh koa fa magnandasy 3 fois, fa lany kalori. Iteny 4e fois efa mavesatra, nefa amin'igny anao miteny sallallahu alaihi wasallam. Anao tiako Muhammad, anao tiako Muhammad, anao nakatia za, anao mila tiako ary tsy maintsy tiako. Za tsy pino za koa tsy mankatia anao, anao tiako mihoatra ny vadiko, mihoatra ny zanako, mihoatra ny babako. Muhammad tsy pino lazany Rasul sallallahu alaihi wasallam. Olo koa tsy mankatia anazy, tsy mankatia ny mpaminany, mihoatra ny zanany, mihoatra ny vadiny, mihoatra ny vady aman-janany, mihoatra ny babany, mihoatra ny fianakaviany. Zahay tianao ny mpaminany Muhammad, tianay anao mihoatra. Zay ne mahatonga antsika vahoaka pino Islam tsy misy sakasakana atsika amin'ny fanatanterana baikon'ny Allah, satria ny pitarika atsika pitarika mazava, pitarika feno fahazavana, pitarika manana maizy azy, pitarika tiany Allah, pitarika mitondra marina, pitarika tsy misalasala, pitarika tsy misabaka. Zay mahatonga ny pino Islam manana maizy azy, tsy misabaka, tsy caméléon, tsy n'importe iza, fa manana maizy azy, mitraka ary mitraka ary mitraka mandrakizay. Zay mahatonga pino Islam ane tsy manao grève angalabe taninarivo eto, satria manana leader matanjaka, manana maizy azy, tsy mandeha manonga mpanjakana vahoaka pino Islam zany, satria manana maizy azy natao pitarika fa tsy taritina. Ka resy zay voninahitra anao zay, resy zay maharisy anao zay, resy le mahay anao ianao, mahavahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam anao. Fa tsy anao ny any English, raha piso anao français, afaka piso anao allemand, afaka piso anao caméléon, afaka piso anao jiosy, afaka piso anao 25 décembre. Esa koa nypetranao ty, esa. Zay mahatonga anao na anao koa fa tsy mipetraka amin'ny lalana, mipetraka tsara mahitsy tsy misy fotsiny, dia anao koa zany arian'ny doniaty anao. Anao magnary tegna ne, anao tsy arian'olona fa magnary tena. Non, de quoi qu'on termine avec un dernier.
نعم ومنها أن معجزة كل نبي تصرمت وانقرضت ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين. On va terminer avec ça. Et parmi la particularité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue, c'est que les miracles qu'Allah a donnés à tous les prophètes, c'est terminé. C'est fini. Après leur mort, c'est fini les miracles. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un miracle qui ne terminera pas jusqu'à la fin du monde. C'est quoi? C'est le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, pour l'honorer, pour lui donner la valeur, il a donné un miracle qui ne terminera jamais. C'est le Coran. Aliani Sani, Maasambia Fazan Pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dia nifalmezani Allah subhanahu wa ta'ala as fahagagan at simishtapira. Fanpamnan reka tungatit, dia taktan fahagagan, refamati fanpamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, namanya Allah al-Quran, bukmas na Quran fahagagana, al-misdefina pekakadi Allah natul Qurano, ang zadakun ben na deeta, iskono mavita mahatuba kala Quran mitungaba. Yent buknau, yent pahalalano, yent baka 19 non dan baka 26 non. Iskono mavita mangan tefi ang Quran bulan ni Allah, fayu shane vitano, zeni fagagana ni Allah, an pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a même posé un défi dans le Coran que tous les êtres humains dans ce monde entier, pas seulement les musulmans, les êtres humains, les savants, que tu viens avec tes bacs, avec tes licences, avec ton doctorat, amène tout, mais tu ne pourras pas amener comme le Coran. C'est un défi, c'est un miracle qu'Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى. Amma ba'd, oh le peuple de Muhammad, oh le peuple que Muhammad vous a aimé, oh le peuple de l'islam. Donc nous savons que c'est le moins que Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais faites attention de ne pas faire les mawlids. Les mawlids, la célébration de la naissance du prophète. Le prophète ne l'a jamais fait. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Aimez Muhammad comme il le faut. Aimez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut. Aimez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en envoyant la salutation avec lui. Aimez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en respectant ses lois, en suivant ses modèles. Aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut. Ne faites pas ce que le prophète n'a pas fait. Ne faites pas ce que le prophète n'a pas dit. Les mawlids, mes chers frères et sœurs, le prophète ne l'aime pas. Le sahaba et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aiment pas, ne l'ont pas fait et ne le fait pas, mes chers frères. Ne dites pas que nous allons penser, nous allons envoyer la glorification et la salutation avec le prophète. Ne dites pas cela, parce que si c'était bien, si c'était les meilleurs, le prophète nous aurons enseigné cela, nous aurons transmis cela. Mais comme il ne l'a pas fait, comme les compagnons après sa mort ne l'ont pas fait, faites attention mes chers frères. Ne perdez pas notre religion à cause d'une chose que le prophète n'a pas fait. N'incitez pas la colère d'Allah avec ce que le prophète n'a pas fait. Faites attention mes chers frères et sœurs. Et aussi, mes chers frères et sœurs, comme nous savons qu'il y a beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, des enseignements et de tout ce qu'on doit apprendre, donc appréhender et pratiquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Or kisikan Islam, or kisikan vogal pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siano le zabata tsienaton pamnan, siano le zabata zetsina pinaran pamnan, siano le zabata izay tsinaton le panaradian pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Are lisandan fanovana maulid, izay tsi na pinaran pamnan, izay tsinaton pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koka ila vilati kaizan. Okay isikat siano zabata zetsini Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kisikan di fakirabanan sudan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanam.
o isika nara kan fampenarana dumeny oka isika mba ho modely tahaka an'izy ho modely oka isika mba hitondra zany fianakaviantsika izany amin'ny lalana izay misy vitany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد من أحياء ومن أمواتهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في تجارتنا وبارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في شبابنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا في تسارف على الثقة تغشى بين الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام